अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात इकरा क्लब के मुलिंग आ एपिसोड ए बलमुंदा होरिहा कुदिन्ना ngani kaves marhaba kiyamon miyadu tikudinna mi badal kolli salih alaihi salam me wahak potaya kinge me series ke wahak te tikudinna tankole gineng me program ke terin epe genis devedo emma me wahakaya balala iruga samudu bagage mihunna ki e mihun ke meduga me salih alaihi salam ulubamun gen devi mihunge ekawmuga den salih alaihi salam ki Allahu ke rasule mimihunna warak ginan kadura mewaya warak gina takete libigen denge den emihunge getawes mihunna ni farugada takuga kanda anaga wara farugada kon hadaf den mi Allahu ke rasul salih alaihi salam emihunge gata badage me vidalwani Allahu fiyawa hakuveken ihin kalaku teba mihunna kanuye එහෙම හැම එකණී කලාංගයන් අලුකංකොන් හේව කන්තත්ත කුරාෂේ මි දෙවනි හේව නසීහතිකේ විදාල්වමුන් එකුත විදාල්වීම මිමිහුන් එකන් ගබෝල් නුකෝ මි බොනනි මි තිමණ මෙන් ගබෝල් කුරා වාහකේ නෝනේ එහෙම වීම තිකන් තෙදු කුරන් මි තිමන්න මෙ බුනා ශරුතු ෆුරිහමවා ජමල නිකන් ගෙනිස් තී බලාෂේ den ehindu salih alaihi salam Allah dua dennewema e sharututa purihamawa jamale mi devvi den emihun nan emi salih alaihi salam mi vidalwani mi jamalaki Allah ke hasratun emihunawa dalileke hemwema mi Allah edde vibinata kewman e jamalu dia deshe den esoru karhikkagen finama fembon dia deshe den te Allah te ba mihunang ogawantakama te ba mihunna devaniyo matta haduma kurashe adi furedumakan ara nugannashe den te ba mihun ihin hada finuma te ba mihunna boduwegen wa musibata kurimati vedawutte hema me salih alaihi salam wara tafsil ko me kiya devi mihen kankan kurashe nukofi awani mihenedo eha boda kiya devwa pawaniko me mihun mikurikamaki egotaka no kankan kuri kiyenge den eka jamalu bandu havima vinakan mi dukolumge badalka waran ihanetiku mi jamala de tereka mi kankan kori esoruge faburi ko gatul kori nge mi kankan mihen korima mi ekalefanu mi vidalwani ekalefanuge amurfula khilafan amal ko fime nun heye ehwema emihum me bunani ekalefana dimala timannamen kalefanuge amurfula khilafan amal ko fime ehwema den nikan tibuna azabe genis tibalashe gennam veenun he ekagotaka den ekalefanu ekan nukure bununama ekalefana ekan nukure vejjeya ei Allahu ke rasul kamuga timannamen gabulu nukuraname den kommeka sallahu ke amurfultaka nukiyaman terivi gotan haddu fanala diyama ege tinduas fahon bodu binhelmen as emihun washali ihuriha emmen ekiga maruwegen midiyenge ei Allah nukiyaman teriwa mihuna komme kauma kommes mi fennani mi ka gotagato kuriga ki wahakta komme samay hendo mi fenigen diyei mi nukiyaman teriwa nuni bas naha ko dinna dera ko dimawa kando hem mi fotume samay gota mi fennange එහෙම තිකුදී මේ ෆෙවස් කියාලම් බේනුවඤ්ඤා කෞමිකත වහාන තියම තිකුදී නම් මේ සීරීස් के ෆෙප්පහම දෙබිකෙන්දා නැසබ මියදු के වහකස් නිම්මාලා වක වෙලාන සම්බේ